nangumaterisi bandla yabona namhlanje umhla ka-13 bandla wabona uphindile futhi umaterisi semforo, kodwa kuzobonakala ukuthi lena ayifani naleya izolo. Lena bekuyi-Chakachile la izolo, ayikhumbula kade kumhloka Chakachile. Lena Chucky Sizzler lena bandla. Ivosi yakho umaterisi wathenga isinkwa, wathenga nani nethini bandla. Kudle kamnandi phela izolo, nayi ikhubu uyithonge ko my friend-ke ngala ihlala ngakhona bandla. Ehla nje ebhasini wabona ukuthi no, babuye bawona amanzi, abona amanzi sebenakho, ungathi bawona emuva wabona. Usuzwa nje amanzi, into engasile. Yezwa nje ukuthi uyiphuzela amanzi, usuzwa into engasile. Nayo bandla uthengile umaterisi wasizela iphini. Mhla ka-13-ke Tuesday 13 January. Mhla ka-13 January naku Watlu brown bread R7.99. Now so R8 ubhalo R8 la kusona. Ubona ubhalo R8 la kusona lesinkwa. R7.99 kodwa nasi 600 gram lo 6 engikubona lapha. Lo 600 gram okay. Bese Tomco baked beans 410 gram R11.99. Nali leli thini Tomco. Awudle kamnandi izolo nje beshilo nje usivoso yelontonja isale namadona, isale amafutha bese sosithini ngalo. Kuzobe Chucky Sizzler uyibona R17.84. Nayi Chucky Sizzler R17.84. Ubona ka uyadayisa bandla bayathenga, banithenga nekhadi kumaterisi. Thengela 50-ke namhlanje. Uzukazama ukuliveza. Thengela 50 namhlanje. Lezi zinto zibe ubani wathenga noplastiki R140, lezi zinto zibe R39.20. Khipha R50 materisi wabuyela R10.80. Siza kwi-date nakho mhla ka-13 uyibona, mhla ka-13 January 2026. Isikhathi bekubani, beku-50 second 8 minutes away from 5. 50 second 8 minutes away from 5. Okay, yabona mhla 13. Awubandla umaterisi izolo nje ubedle yona le vosi lena. Uyabona usizwe udle yona le vosi, hayi bandla ebusuku nje beko 8 kanje. Qeda nje ukudla yona le vosi ngesinko sakho. Awusaxokozela isiswaya bandla nje incane. Uyile kuseka 7-ke kulo January. Uyile futhi izolo bandla. Seka 7 kulo January, so ke sibone uJanuary uphele kangaki. Njengoba kade kumhla ka-12 uyile bandla izolo nje incane umaterisi. Hayi baphile sebephila abantu uthi aliveze leli khadi lisesikhwameni. Wathi umaterisi eze nalo. Angabukethi likude umaterisi uthi eze nalo leli khadi nakho sefikile umaterisi. Yabona uyathenga umaterisi, uyazama bandla ukuthi ayihlanganisele angaluke ngena ethi basika intambo yakhe befuna sikhokhe kubona la lezo mali. Yabona nalo ikhadi lakhe leli umaterisi. Dala basika intambo yakhe befuna ukuthi njengoba sithenga amakhadi singathenga amakhadi thina sikhokhe kubona. Yabona angithi bathi kuba lula mawufika nalelo ugcine ngalo. Leli ila esho khona la athi wathenga ikhadi khona laba lelo wayilela 20 ila igcine khona, khumbula kwakumhla ka-11 khona la sithenga kwathi likude leli-ke. Yabona wathenga mhla 11 kwakuyila 20. Naw nali-ke la namhlanje bandla thenge iPark Lane-ke leli. Yabona thenge iPark Lane. Thenge iPark Lane. Yabona-ke lona night date. Yabona mhla ka-13 January bekubani, beku-23 second 21 minutes after 3. 23 second 21 minutes after 3. Hayi uzokalifaka umaterisi. Yabona la 50 nalela 50 ushuthi yona ama-units angconywana u-R15.90. R15.90 ama-units bandla. Excuse me. R15.90 hayi la 50. Hayi-ke akake umaterisi bandla ahlanganisa athi geza leli bhodo lakhe. Sizamele ukulibeke lo, wabona basezito futhi lithi kulona. Esigeze lona phinda futhi ayixhabhise lelo levosi yakhe. Hayi baphile sebephila abantu njengoba eshilo-ke. Yakhumbula izolo ithini, ayikhumbula izolo ithi slightly humble but still commending New Year. Izolo hayi soke sibone namhlanje phela ubuya lona
ngathi ile soccer uyasho imadesi ile soccer kuyasakazwa bandla. Yenye igame imnandi nje nayo kuya-broadcast kuyona. Ngithola kuyona lezi ngxexe slightly humble but still commending New Year. Okay, hhayi baphile sebephile, soke sibone namhlanje ukuthi songena ngayiphi bangadini abantu. Made sibuyabuyekeza edlala leyo game isoccer, dlala isoccer ama-tournament ayimnandi. Mnandi okay, abaphile sebephile niyabona nawo uno-2 wakhe welona uzoyidlela nje kamnandi uMadesi. Nakusasa uyaphuma futhi, lashisa nakusasa uyaphuma. Hayi baphile sebephile abantu, sobonana, right.